group because we have MP yethu Honorable Mancoba Sihlongonyane, and uyabona ama messages lawa nale voice note lena utayiva. Siyacela vele sakalangonya ngicela nisikhulumeleni le parliament ngana indzaba nayo ya water. Mina I insist le ndzaba lena ya water, it will get out of hand. The way this company irobha ngayo eMaswati, it will really get out of hand. Mbamba lesive sitagcina sidinekile kule mfile ntwanga na icompany yaka water. Ngeke uzungitshele ukuthi uye icompany lene standing charge yona sa 189 uwabhadela amanti or awabhadali, I mean wasebenzisela amanti or awasebenzisi, the charge will always be there. So wena what are you doing literal? Uthelela le meter lokuthi le meter yabo ila kakho, and if ungambhadala 189 batawavala lamanti enebavala amanti abakutsheli kusiba tovala uthi nje umuntu wesidududu afika vale ahambe. Utaphinze futhi on top of that ubhadale kuna 100 emalangeni lombhadalakho wele reconnection uthi wena uvalwe imali so uya reconnecta nyalo bangendile ke mine le ekhaya lenvo leyo mase ngiyabuka yathi lana ngikwenta 700 nemali yani le mali kuba le manti bekude vele for 3 months bengide manti une fault yani le mali lena lesekufanele ngiyibhadale nyalo nangithi ngiyabala ngibona kulabo 189 and 70 ma areas ngivalelwe lamanti ngavalelwe lokho. I had to pay around 800 for lokho. Bangenta na idolo ngithi ngihlethi la ngithola i-call from lo mfana lekhaya ungitshela ukuthi emanti avaliwe. Ufikile babo studio ovala emanti. Hawu njani manje kwenteke lo emanti angikhumbula kahle isipine month emanti ngingakawabhadali yini. Ngiyaceba ngicheckele sofanele 444 lebe ngimkwente ungangitshela ukuthi emanti avalelwe 444. What do you call that? Ngilandzela na i-comment nayi yana ngizama mthethwa la ikhuluma ukuthi lo mkhuba lona ulapha esiphofaneni kusafuna si-investigate ukuthi kwentekani esiphofaneni kawater. Naku nje ubhalela lakhuluma ukuthi bavala ngisho kwenta 100 emalangeni bavale. Uyabona ukuthi bayasicaphatha abantu basesiphofaneni lo water walapha esiphofaneni naye lo water nje wonke uyasicaphatha. Lokusho ukuthi emanti kufuna ukuthi sonke isikhathi uhlale nje wena wapholota kanye bayavala. One mistake wapholota bayavala. Siyacela vele Sihlongonyane, siyacela usikhulumele lendaba yaka water. Isiphatha kabi kakhulu singeMaswati lesentiwa wona water services. Mbamba mina ke bengicabanga ukuthi bakwenta kimi ngedvana or maybe kunema faults kule meter kanti nangithi ngiyayibuka na indzaba kaSwaziland News abantu vele bayakhala nga water. Ma MPs ethu sicela ukuthi nisi represent ngeqiniso lapha eParliament. Water nje udlala ngathi kakhulu emanti kufanele ukuthi abe affordable if not uhulumende awente abe free. Lolo sikhona khona nje sinemanti free water zero rated akude lokubhadalako for emanti. Yini bangakuthi kangwane emanti adule kangaka abe luxury? Is the government waseswathi lo ngasicabangela ithine sisife nguloko nje liqiniso ngilelo adulelana emanti shothe emanti ayi privilege nyalo I natural resource yaNkulunkulu. Hoy yabasudlala ngathi sesentiwa kakhulu tilima kuleli veleli kakhulu tilima imali libe lekudliwa kwabantu banye ikushona mgodzi munye no Sihlongonyane sikhulumeleni ngeke banentela utho ngeke bacoshele ukuthi uyasikhulumela nangu nje khunga Nkosi uyakhuluma sicela Sihlongonyane usikhulumele uaddress indzaba yaka water isiphatha kabi lemvo lena nje nangiyibuka yinfo yasesiphofaneni yale depth yasesiphofaneni safuna ngi-investigate kulabo basesiphofaneni ukuthi vele kuliqiniso yini ukuthi vele kwenteka and ngeke abhale emanga lo sisi vele kuliqiniso. We'll need to investigate this thing and check and verify. Siyacashadwa kakhulu kule ndaba yaka water.